Sasa su top gol. Znači ovo je sve polufinale. Kaže pobjedu u finale. Tako? Očigledno posle Sasa 4-0 Nula. 4-0 беше. 4-1. Ja също 4-0 мисля. Сега ќе видим. Кај го манкава? Нула бе, Мирко. 4-0, това ме зачуди ти викаш еде 4-0 беше до Саса. Яко уtakmica беше. Чува глава.
Oci, kaj si ti? Pa jave, oci, kaj si ti? Ja sustav. Lele, oci, sa spijolku? Aj, aj. Opšte. Na tribinu vikatao.
mi pare un po'. Adică șansa să plănu nu da. Da, da. Poi guarda nel Rafa. Poi? Rafa. Rafa. A, ona aia, Dinesca. Sevelka. Okay? 17. 17, da. Što braneće golman. Vodimo bez zagaš. Haydi Pavlovska. Haydi haydi haydi. Bravo Pavlovska. Yine saydın. Hadi. Netka, što работа puta послание. Да. Такое. Да. Майке работа puta послание. А он кассир
keš, kafana. Se drži? Obveže, super. To sam upravio kada mi mjera. Motivacija. Ove kaže da to dimjer. Više pokupicije.
pojde, zastava pa pojde. Treba se da igra. Misliš offside da ne? Misliš offside? Zato ne bude. Dojde Besičko. Suki belage. Ne da spije od pato. Oni se znaju. Kamenica 1-1 poluvreme. Koliko je? 1-1. Pa i to se zborеше тия да им ga dala. За топ гол да игра после за нив тамо одбрана нешто, она почва да им гласуваат на топ гол. Ама нема шанс. Sa igra sa top gol. Полуфинале. Дома, да. Dva gola dali. Visoka je.
slučajno na televizija na Kiss dala, na Kiss dala na to dobro. I na televiziju tu vama na sredinu. Ovo me razočara i te da ti dađe. Dobro se ti početi.
I hotim naprijed. Nunes. Minut, nema 4 minuta da fali. Ne produži ništa. Minut. Tako gledaj sasa kako je. Jedan ne vera gdje. Pa ga imaju, live ga dava na telefon možeš da gledaš. Da, i ovo, ja i sasa gledam, gledam. Offside. Zvonko to pravo
penzijama isto. Da, penzija. Dobro, zdravlje će bude. Da, ide, nisko mu je do doma Da. i s nami vaskaju u Tamo, penziju. tamo, Da. tražira misle. Da, što gubi nada, gubi da mjesto. Nema so do dama ništa se obhvalja, ne ljubav, radno. Ali ga što gubi je sve zna, radi. Vikam, ajde mi se sjeći, se preferujem ovdje kad To je koja baš samo od tega. se pasivno. Trebam pod manjce stanci. Ne znaš. No, prekinimo nešto ili? 79. Znači ja živim u Bruk 70. Šta si jedinstvo pilotazva živim? 2-1 mrkva. 2-1 za Kamenica. Da, 2 Kamenica gol. 2 ere, no? Da. I taj je bez Da. Napad, mi smo na glavnoj ulici. Sad da uzeti. Glatko je za mene, taj je kod jedinstva. Opa tu. Ako ne ga paku se.
To je više Ecka ili Tandi? Da, Mirko? Ecka ili Tandi, ko će tu? 20 keca. 27. Dobro, Ecka. A da, eto. Kaži mi. Da. U sreda, na redu. 15. šopanje.
Bogo 15 Poate așa?
Pavlinka. Due, ma. Muove, Heidi. Dai, che. Oppo.
Dice Gianca, vedi quanto piace tu pensi? Tu o să răbdătă. Myślę, że było wystąpiło.
Dalje, povod. Ostani, svi da prisutno. Offside!
pola sat pred ovdje počne.